Anya laki din! Dulpaw, agreed kan. Aldawan, Dulpaw. Ay, bumangon ka dita, antayin ka sumakdaw. Kahit ko pa iti maturog. Di ka pala bumangon. Dakay mong tegsakdo Sak man tibaw nyo na bigbigat. Ay, pasensya kan Marites ta saan na kayat ni Dulpo ti bumangon. Marites ko nam. Ayan ni Marites nanang. Ay, kunkunak laang tapno bumangon ka. Ha? Kita ano anya ti orasan, oh. Ni nanang met. Kunak nupod nung adan ni Marites. Nah, sapay agulis ka ba nan? Maturog ka ba nan? Kit imal aldawanan? Anay ko. Ay, Kantil kayo man nanang. ingka sumakdown. Ha, padasam ti maturog ta makaraman ka kanyak. Nagrigat ba't abumbangin da ito'y gripo na ya? Sapay nagpudot. Kasta una alingit kon. Ay, nagbasit ti rumwaradanom. Ari Dulpaw. Sa dino ti papanam pare? Agbirbiro kak nga rin di ti kadwak ngagsat. Ha? Apay ngagbiro ka bilangay. Siya ko na. At dansa matararamidam. Awan. Sa dino ti pagsatan ta? Kati jay sigod Ijay kantina ni Marites. Ha? Ay, katuwa na. Makitak manan ni lab ko Marites. Baring ano song batan na kanita agundaway pare. Nagmayat ngayon no kasta. E di kalay sa madagosan na. Una, ibaga kininanang. Apartyen nan tay may sa atakong na. I love you, Marites. Nabartag ka manan, Dulpo? Sa mula ang mat maibaga ti riknam na mabartag ka? Uy, saan mo talagang ayatan ka. Di mo man igyaman ta imak. Makita na ka ni tatang ko. Basi-basan na ka iti binalsig. Sige ka. Uy, pare, relax ka ngamin. Agtugaw ka lang, dito'y pag-ininuman ta. Love ko ngamin ni Marites. Wan, love mo lang. Nga magtugaw ka. Ado pa'y tiara nga inuman ta. Marites, ada ka di matlang namnamakan ka? Dulpo, ibagakot kan ka, adyak kaya ti makiasawa iti mamartag. Anya? Pare, napahayak sa amatan. Saan matikunak? Marites, saan nakmat amamartag? Inawis naklang dahito yung kumparik nga ginom kami. Anya, saan ka mamartag? Inal daw to pa makitkita ka na bartag. Sige, agbayad kayo kit din. At pagbayad mo, pare? Awan, sakti nang awis kan ka. Isu sakti agbayad. Mala, Marites, ibagam no manuti bayadak. Marites, pasensya ka na. Nakatulog matantoy kumpare ka ni Dulpo dito'y lamisan dito'y tersinam. Nagbit ang mabarbartag day tagayim mo. Apay si ka. Saan ka matunay ang nabartag? Basit nga mintininom ko. Kaya't ko lang tiagis tambay dito'y. Marites, mabalin ka dito agaram kan ka? Agaram ka kanya? Nabayagan nga gayatakan ka. Nimot ngamin Dulpo ti mangibagbagay ti ayat na. Apay ngamin ati ka agaram. Ha? Kaya't mo sawan. No agaramak, ada namnamak? Medyo. Sige, Marites. Agaramakin ka. Agpasyarak to di balayo ton rabi, ha? Sing. Ay, sus, nabartag ka talaga day tagayim mo. Ay, saan samot din ang makaawid? Ay. Iawid ko man layangan. Uy, pare Dulpo, agawitan. Nagaramak pa ko ma. Marites, I love you.
Damalangan di tapapag. Nagdagsan ni Dulpo, nana. I love you, Marites. Ay sos, sa dino ayatin na ginuman nyo manan. Ijay, kantina ni Marites, nana. Agyaman akan kawan, dahin tulod mo dito'y balay. Kasano, dahito'y nga anak ko, inaldaw matan ang mabartag. Marites a Marites. Kaya't nga taaya ni Marites, kat di pa'y agdigdigos dahito'y at tao. Agar-aramid kayon samot iti damara. Ay, wain, maray. Apay, adag kasar nga anak mo aya, paray. Ni Marites. Makiasawan. Ha? Makiasawan ti buridet mo? Sino ti mga asawa kinkwana? Ni Ray. Ni Ray? Di barkada ni Dulpo? Isumad ti kayat na. Ay nasayahat mo no agasawan ni Marites. Tanay, adan samot idadnan. Isumad ti ibagbagakin kwa na, maray. Sapay ko ma. Tamadanda iti uray dua nga anak kini Ray. Ay, Dulpo, anya day tararamidam. Pukpukpo ka mo day tagripawn. Simsimbag nga road, tapno umado ti rumaradanong. Itaban pa asan ka anapan nagbartag? Awan barkada man nangawis kan ka? Anda ka no aramidan ni pare, Ray. Kan may isa, agbalbaliw akong nanang. Isardeng kon ti aginom. Agtrabaho akon, tapno kayat nak ni Marites. Madama nga agar-aramid da iti damara di tabalay da Marites. Apay, di mo nadamdamag da ita? Ti anya nanang? Agkasar ni Marites. Anya? Oy, didak man angawan iti kasta nanang. Ay, makapakigtot mo detang imbagayo. Ay, di kagladingit anak kaw. Ah, Ni kanugayam Ray abarkadam ti mga sawa kinkwana. anya? Ay, salpag da jari. Di namat imbagbaga kanyak. Awis-awisan na kamapan aginom iti istor ni Marites. Tagayam. Ay, ala sumardeng kan. Apay nga eh. Ay, di mo bagay ti agsangit. Malakyan ka. Apay, binagayan na yati agsangit. Nasakit tinagam ko nanang. Nabayag nga inayat ko ni Marites. Nalaki din. Ituloy mo na tarimaan ng day tagripaw. Perjekto pa'y. Ay, saan mo nga iramraman day tagripaw? Iti sakit tinakam mo. Marites saya. Marites love ko. Ay, kasano ko mga minakayat na ka ni Marites ka mamartag ka man. Ala, buyandak nagsala. Nay, nagturuidan da ito Adolfo ngagsalay diteng ati salunan. Kasta une ako lang tin ni Dulpo. Oh, kitaan nyo. Kasla agkisyo ngagsalsala. Ray, ingka anawaan ni Dulpo. Imbagan ka tagayam na ka. Barang denggan na ka. Kat saan nga agwala. Na, kitaan nyo ha. Inuwid-awid nanti panagsala na. Ison ti center of attraction. Ay, mangibabaeng. Ayan ngayon ni Dulpo. Imbati ka likod, nakaturog. Anya? Ay kaasimat. Kaya't naktumat nga minadanugan. Idinalisyak. Dayjay, nakusbo iti kapitakan. Baya mi jay, agawid to inton mausawan.
Hindi ka man sumanangit dita si Kadulpaw. Nasakit nga rin tinakam ko, nanang. Inasawa da ni Marites sa lab ko. Kat tinasakit. Diyan pa mat kumparik tinangasawa kin ko, ana. Nagano dita babae. Isula ang ayat isang sangitan mo. Awan mo makita ka sa bali ang babae. Aw, ikan ka iti kwartam. Daytay, Anwak na ita 5 piso. Ingka ag video kay ijayan ni Ribeng. Saan ka day anausam ka nga kanta-kanta? Katuan mait. Natawid mo dyan na pintas a boses day di tatang mo. Kat, apay nga rin nga ibaon da kay Jay bidyok yan, day Jay abalkat. Day, balkat kon kunam. Katado ti kwarta ni Ribeng. Ay, Jay kayat day Jay abalkat. Naglukmag lang arudan, bakbakatan pa'y. Nasurok asing kwentanan, nagminupusan na. Alam mo na ito 5 pesos tayong kagkanta. Pigsaam, tapno manggagaw, No, di pinilit ni nanang nga umay agkanta. Sa anak ko mga umay dito'y ayan ni Balkat. Nimat mangkan atatang ni Marites day nakatugaw. Kat adda katibtibol na. Loko day di alakay. Sa bagay, balo. Nagubing di katibtibol na. Dolpo, ayat ko. Ay salbag, nakita na ko ni Balkat. Kukuha, umayak lang agkanta. Si Kamot, apay nga umay ka lang agkantangay. Kat adda ak matamaan ni Jer ditoy. Ha? Ay, di nakman sagid-sagidan. Tani, anda allergic ko. Umay kakit dito agtugaw ka ijayan ti VIP. Agkanta ka ijay, agingga akay kayat mo. Libre Wala? Kayat mo ti bis. Hoy, Dulpaw, Apay nga da ka dito'y tata. di mo ibagbagay ti sa bali ang nakita na dito Uray kiniray, agayim mo, di mo ibagbaga. Gayam ko ay dyan. Kat no inagaw na ni Marites alab ko. Umay ka, ilibre ka iti may sa botilya aber. Basta agulimak ka. Uray sandak nga libre. Libre ak dito yung aginom. Libre ka dito. Taapay. Kat no patay na patay kanyak di aking kukuha iti dito yung bidyok yan. Oy, di ka man. Uy, tata, di mo nakita ya. Asinabat ng itay. Ay nagmayatin no kasta. Uray gaya mamartag ka kat adalat ta gusto ken ka babae. Ngamjak kayat ni Ribeng, tata. Apay adi mo kayat kat nagbaknang. Naglukmag. Nagadua layer ti bilbil na. Double chin pay. Kita man ti panagnana. Agpakkapakkang pa yan. Gapo iti kinalukmag na. Alam kit di day ta mikropono. Tasikan ti sumarunong nga kanta. Ayaw na niya. Agkantaak man. Tapno maikat ti sakit tinagam ko. Anya ngay ti kantaam. Di jay tukso. Layuan mo ako. Apay mo't aday ta. Isagot ko kini Ribing abalkat. Mala, agkanta ka nga ruday. Ag-close kami, tata. When nga raw, da kami langan kinidulpo tinabat-bat Problema kita no, kasano maihawid ko ni Dulpo. Sapay, medyo nabarte kakmitain. Katibati yun Siya kung timakamo kan kwa na. Ay, mabalin nga ibatek. Wan, ang gawid ka yun. Mano nga di bayadak. Ay, bayan nyo muton. Ay, kasjay. Ay, thank you, Aribeng. Yak mo no pangalan ni Dolpo iti pagbayad na iti ininom na. Sapay may sakis abir. Saan kun apabayadan? Ha?
tamang paya din nakarining ni nanang abigbigat. Ni, abi nagsip nga ito'y asilid. Kutsyon mat dito nagturugak. Dagur urok akaaway ko. Sapay nagpigsa. Sino nga tada ito'y? Pinandagan ng itisa ka na. Naglok magmatanti. Saka na kan tiima ng impandag na kanya. Dolpo. Ay, sus! Ayat ko. Kanibusan aksan. Oo, di ka bumangon. Umay ka pa yata maturog ta. Apay nagkay data. Anya tinapasamak. Apay, di mo malagip. Nga di nabartag ka itirabi Kat pinilit na ngayon sarak dito'y silen. Kat... Ay! Awan malagip ko akasta. Ayan tiri daw. Agawid akon. Nanang! Tulungan nak! Kayat mo asawan, di na kayat nga itong pal? Anya nga itong palasasawamat. Sana mabalin. Ammom ti dosa dagiti ripe sa kasken ka? Bitay. Apay nga saan kamutin ang nagawid idirabi anak kaw? Nanang, naisagmaka kon. Anya? Mga sawa ako, nanang. Ay, agad ano kandulpaw. Napan ka lang nag-video kay dirabi ita mga sawa kan? Nanang, umay ka no dagiti naganak ni Balkat intun madamdama dito'y balay. Dumanon da ka nun, nanang. Anya lakit, day? Iso dati umole, abinabaian? Ay, nagtaragi kakit din ay anak kaw. Ay, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Si Mang Putan dagiti materyales lakay. Kasaritak nga ro ni pare Marlon, tarugyan damutan. Una, kasapulak ka talaga ti pangi-display ak kadagiti collection ko. Ilako kundi dadong matap numaksayan. Una, napunpunumot ngaminan ti kusina iti kitchenwares. Sayang lang, tasaan mo mat ama usar amin? Isu nga ron nga ilakok lakay. Brand nyo pa ilaang ti dadong maditakat. Wan gayam, tulungan nakman kiti amang irwar inton madamdama tapno mapunasan. Kataptapok ngamin ti dadong makat. Sapay adda trabahok. Saan pa'y analpaster aramidan mi? Di inton bigat langan. Okay ka di laang? Wan, okay laang. Mabalin pa inton bigat. Saan pa'y matkidi anay patakder ti pangi-display ah? Irwar mong tuman dagiti nakakarton a kitchenwares iti kusina. Ta display inton smang putak lakay. Sa dino ti papanamaya? Mapan ko alaang ti mainayon iti lakok lakay. Wan gayam, at dapat ti ma-deliver inton madamdama. I-receive mo to ah. Nay, pagbalinam sa mo na negosyo. Katwan, ipadas ko man mo ti ag negosyo iti kitchenwares lakay. Kurang mo't ngamin ti collection ko ang ma-display. Ngano nga iti bayad ti deliver da? 9,500 ti parcel ko lakay. Ada ti 10,000 iti drawer. Sige. Kahit i-receive ko laan? Wan, ngamsakbay nga i-receive mo. Kitaan pa'y nga umuna no awan abot ti parcel. Tapno makasigurado tayo asaan anakisayan ti parcel ko.
Ada pa panakita, nanang. Sa dinumag, Iti ayan ni Mari Elvira. apay ijay, anya ti aramidem iti ayan ti kumaray. Mapan ko lang kita ang ti kitchenwares ala ko na, nanang. Ila ko na kami ng dagiti collection na. Adda nga rod kwartam nga ibayad mo. Anya kay lakit dimat, nanang. Masapul ay ti kwarta. No adda nga iti magustom ijay. Window shopping lang ti aramidak, nanang. Sa anak pa'y agumatang, taawan kat nga rod kwarta. Sa di naman ang tinapananday ta asalay, bakay? Iti ayan ti gayum na lakay. Na, anya man ang taramidin na ijay. Ag window shopping ka now. Nakita nga agpaisaw, dagiti pang kusina ala ko ni Elvira itay limabasak ita ayanda. Kinangingina si ka. Ang mga no branded ti daduma. Sigun iti anak ta kat collection kanong amin ni Elvira ti daduma. Ay, wamot piman, bakit? Branyo mo't amay. Isumot lagayam anangina ah. No apay lang, na panisali ijay. Inton madamdama, adan tumanan to utangan na. Kas na ko nakitayan. Ag window shopping laeng kano ti anak ta lakay. Ay, siya pala kumaa, tadi na mapanunot ti umutang maray. Anya ngay, Mare. Adda ka iti napilim? Kwa, Mare. Itay pa aming mingmingam dagiti collection ko, Mare. Isu na lang ta, awan mo't kwartak, Mare. Window shopping lang, mati ka ba ulak? Ay, sige lang, Mare. Agkita ka kiti ay, iti iurnungam. Makita, Mare. Nagngingi na matgayam. Talaga akas ta, Mare. Saan asinsinan dagiti kitchenwares? Natibkar dagita. Madlaw nga rod, Mare. Luan dala ang kwartak, gumatang akon. Iurnungam, Mare. Makitan to, Mare. Bagaan kan tulangan, no adda igatang ko. Ni Mari Sally mo tinasabat ko di tadalan ni tay bakay. Dito ka di balay tinagapon na. Wanla kay. Kahit, anya nga itimay na imbagakan ka. Imay ang nag-window shopping. Di addaman ng tinakurso na daan na kadagiti lakaw. Adda ang awan ka nung mati kwartana. Naimbag man ta saan nga imutang ken ka. Ay na nakarik na siguro alakay sa maysa. Adda mati karatula iti entrance. Naglawa ang no credit. Sigurado nabasa na dayjay. Isu asaan ang apinadas ti imutang. Husto Ay sus, nagrigat mo't lang ti agpautang ita panawon ba kay? Uwan nga rod lakay, nagrigat ti agsingir. Makapatroma, kan makapadepres paikit di ino daduma. Taado dagiti tao adi na ammut agbain. Talaga na puskol ti panagrup-rupa da. Okay, Manang. Bye. Sino jay mawag bakit? Ni Manang Juana lakay. Apay ka daw. Ada man ang parikod ng agasawa. Awan mo't kit day. Inyawag na lang ti kalay sa ti anak na ngay nauna. No kasta, mga sawan ni Makaw. Wun lakay. Tagano nga ay. Taga Bagyo kanumag. Ay kasi nagkaroon Wun, asidaglaeng. Iso ang mapantayo. Sigurado nga ado ti kabagyan amapan. Doble purpose ti kasardan umilang. Reunion mo't laengan dagiti agkakabagyan. Anya nga iti planom sali anak ka. Umatindar ka iti kasarte kasinsin maw. Wan tatang, apay kit din asaan. Anya nga tate regalo tayo kadakwada ay Aywan nga agpaisoan niya. May mayat ko man o adamoy itid tayo arigalaw. Pagpanunutak to noan niya, tatang. Kita mataw man iti budget tayo. Amukon, tatang. Anya nga ay. Adala ko ni Mari Elvira kitchenwares. Anya nga tano, kitchenwares lang ti regalo tayo. Ay na, nangingina dagiti lako na anak ka o. Ustukit di
Tapno maragsakan mat ti kasinsin ko, no saan asinsinan ti regalo tayo kadakwada. Parikot tayo ti budget. Pangalaan tayo, iti bayad tayo. Anya kay lakit din tatang. Ha? Siya kun ti agdiskarte. Anya ti masapol mo, Marisali? Agkitak man iti regalok iti kasinsin kong agkasar, mare. Ay, wala, Mare. Agpili ka lang dita. Mayat dagita apang regalo. Saan asinsinan? Ay, daytoy, mare. Manuti kastoy? Ada ti price tag na dita, Mare. Na? 3,500? Wan, Mare. Natibkar dayta. Branded pay. Nagninamot, mare. Sana mabalin ti dawat, mare. Anya? Dawatan tilakok, Mare? Kumaano ipadawat mo, mare? Para kumay ti kasinsin kong agkasar. Ay, napasensyakan, Mare. Ngam saan mabalin? Saan ko nga ipadpadawat tilakok? Unay kan, mare. May salaang mat. Dakkel alugik mo't. Ano ipadawat ko lang, Mare? No kayat mo dahito isag 350 lang ang titid ko kan ka, Mare. Na, ay, uray saanan, mare. Tasaglalakakit din ti itad mo. Anya lakit din. Saan mo't nga min mabalin nga ipadawat ko? Dahita napilim ta nang hinamot dahita, Mare. Nang hinamot at ipuunan na. Para iti kasinsin kong agkalay sa kunakmet, mare. Di mo pa'y pagustuhan da tao, ma. Ti kunan itatang bukit na pan ka kano nagkita iti irigalom iti kasinsin mo nga agkasar sali anak ka. Wala nang. Napanak iti ayan da Mari Elvira. Ayan nga iti ginatang mau. Awan, nanang. Agkita tayo langan iti sabali. Nay, apay ngay. Adumot ti kitchenwares ala ko ni kumarem. No kasjay lang ti ugalyan na awan lat amok. Mabangkrap to day dya babae. Anya, nay, apay akasta mo ti ibagbagam. Adda ka di ti diyo nagkinaawatan. Basta, jakon kayat ti agsao, nanang. Makapa-stress day jay amari sali lakay. Abay, anya tinaramid na kan ka. Imutang manan? Saan mo't kiti No saan nga imutang? Anya nga raw. Nag-level up day jay ako marik lakay. Saanan nga umutang ti paglaingan na? Kahit anya nga raw. Naglaing mo nga agdawat. Na, agdawat? Katuan, agasam man, takayat na adawatan ti mat 3-5 alakok. Irigalo na kano iti kasinsin na nga agkasar. Sus, di madlagbain kan. Dayta nga ron, awan babain na. Isopay kit di ti makaungot, idi saan ko pagustuhan ti kayat na. Naimbag ko ma, no sag 350 laang ti dawdawatan na. Ngam saan mat, tanangina mo ti kayat na. Nakararte, makapadismayakit di iso adjakon inikan. Umayak man, Elvira. Anyat masapol yun, Ana Luisa. At dalaang kayat ko amaamuan balasan ko. Anya day tanana. Anya ti diyo nagkinaawatan iti anak ko aya. Apay anapudot launay ti daranaken ka. Jay kitchenwares adawdawatan na, nana. Dawdawatan na. Wan ngamjak pinagustuhan ti kayat na ngamin, tay nanginamot. Kayat na adawatan. Ti kunakan ko na, ikak iti libre ngam tay sag 350 laang kuma. Talibre mat. Ngam di namot kayat na na. Makaungot pa'y kit di. Ay naglukon. Iti anya ngamin agapo adawaten na dagiti lakaw. Malugi ka mutan Day tati di na maawatan, nana. Kumusta ngay? Anya timbangan ni Elvira kayong kabangay. Anya kanu ti dida nagkinaawatan iti anak ta. Apay na po ti daran ni Saliking kuana. Kayat na adawaten tila ko ni Elvira. Ngam saan pinagustuhan ti kumarin Anya manan ti dawdawaten na ya.
Tinangina ala ko ni Elvira. Ay, naglukom. Dawatin na tila ko ti kumari na. Daita nga road lakay. Amuna mo't ala ko dagijay. Ngamno apaya kayat napayla ang adawatan. Ay, agar-aramid day tataaw. Anya nga timbagan ni Elvira king kwana. Kayat kano ni Elvira nga ikan. Iso na lang tatay tag 350. Ang aginarti kano ti anak ta. Aginarte pa lang. Katiso lang karoon ang tagdawdawat. Naku nampay lakay. Ay, jak amoy ti daita nga anak ta. Sabali mo ti ugali na. Ay, pagbagamang kidi ba kay? Marwabag! Napudot ti daram kan Elvira, kat basol mo matgayam, piman, no apay adi kay nagkinaawatan. Anya man ang day tabasol ko, nanang. Apay nga men adawat tilako na. Anya? Anya kalakit din ay anak ko. Agin didiam mo kapailaang dita. Kasanumat anamuan nyo ti may papan iti day tabanag, nanang. Nagpulong day dya babae kada kayo? Saan ang nagpulong ni Elvira kanyak? Siyak tinapan nagsaludsod kan kwa na. Saan mo't ngamin amabalin adawatam tilako na? Nunangina ti presyo, kaya't asawon day ta, dakkel mo ti puunan. Mayat nga ron ti kasjay, nanang. Ikanak iti saglala ka kitchenwares, kat imbagak mat apang regalo ko ma. Di ka pa'y agyaman ta ikan na ka. Una, antay lokal mat saglala ka. Ayunay ka na anak ko. Si kalangaruden ti maikan, si kapay ti kasta. Anya lakit din ti ugali akasta. Makapasarmat ni nanang tatang. Gusto lang ba? Tinbagan ni nanang mo itaya. Takanunungan nyo pa'y laang. Nangag ko, ti saritaan niya, kung ninanang mo. Kung naglawag, asik ati kamali, anak ka. Anya nga ron ti kayat yung nga irigalo tayo iti kasinsin ka. Jay sag ti 350. Ti isyo di taoy, kat ti panagdawat mo. No kayak mo, ti mangta di tinangina regalo iti kasinsin mo nga agkasar, ay kapakipurtiya ka. Tapno day gatang mo. Saan kat aday tagdaw-dawat lang ti mo banak ko. Ay na, nakababay mo iti gayem mo Ay, nalaing agdiskarte. Jak amon. No siyak ti sika, ay agpakumbaba ka anak ko. Sika, dayan ti parikaut. Saan lang nga napagustuhan ti kayat mo, kastakan. Ay laglagi pa manak ko. Awan ti librita, apanawag. Ay, Nasa apa ka mo't anak ko? Mapanak makipurdiya, nanang. Ijay. Itayan naman ang shin. Itaman pa'y anapanunot mo ti makipurdiya. Ano usak tapno adda igatang ko iti regalok iti agkasar akasinsin ko. Kasta no kayat mo ti mangted iti regalo, agtrabaho ka. Saan kat aday taagdaw-dawat kay ti sabali at tao. Wen nanang, amok daytan. Saan ang masapol nga ulit-ulitan niyo? Anya ti umay mo ipagasali. Gumatangak iti kitchenware nga irigalok iti kasinsin ko intun Lunes, mare. Anya kitchenware. Tay 3,500, mare. Tay daw-dawatak kan ka ide. Ay, saan ang mabalin ti utang, mare? Anya, kalakit din, mare. Saan ko nga utangan, anya? Sigurado ka? Wan. Ada kwartak, mare. Kita ang tiwalit ko. Sagsasangaribo mo't, mare. Nangalaam nga iti dayta. Siyempre, nakipurdiya ak, mare. Tangdan ko ang nagruot ken nagmula ti kwarta makitkitam. Nakababay nga agpaisuken ka no dawatag ti regalo. Kastaman ti kayat ko kan kamare. Pasensya kan iti naisawang ko ken kay di mare. Kamalik day jay. Sa anak ang pampanunot. Okay lang, mare. At least, naka-amiris kan. Wan tapag tultulungan dakmat abagbagaan dananang kantatang ijabalay.
Agpili ka nga rodan, Mare. Anya ako ti kahit mo. At damot lang ti paper bag ko dito eh. Ison ti pangikargaam, tapno day talaang mangyawat iti kasinsin mo ti aramidam into no Lunes, Mare. Ay, anya laki, Dave. No, saan na napagustuhan ti gayat mo? Di ka maupay iti gayem mo. Panunutan mo ti pada mataaw. Laglagi pa, nagpapada tayo lang agdiskartay. Tapno ag progreso ti biyag tayo. Ay, anya laki, Dave. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom ama inom lando. Ay na, si kamot Sandra. Baong ka baon. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Si ka, baong ka baon, oh. Anya? Mabalim masikan ti mapanagsak daw. Ibaw nakpailang, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano mo tayo? Nasakit ti tel mo, when no? Day ti sakit mo. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag ka kitde. Unay mo dato eh. Nasakit mo nga rin na talaga ti itul-tul ko ba kayo? Anya lakit din ti kasta pa nagras-rason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Nya? Inton kwan pumayso lang arod a sumakit day tatel mau takitaan. Nagado ka nga. Apay ngayon, Mare. Si kamot ti umay nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mat. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mare. Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? At day jay balay, nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuya na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti tel na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaunak kan kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam day jay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kas jay nilan daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak aluto iti pangrabi ime. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usarag. Oh, hindi pa ilang kasi ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay mat kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit kano ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mare Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa a lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sabali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinagannak na. Aywan ah. Iso abilibak at talaga kini Mare tan anusan nalata nila kay na nga uray kas jay na. Anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Anjak lamawn. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni Pari Landaw. Anya laki deng. Ay, si Kamot Lando. Kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan nanang. Anya manin ti basol ka. Kasla mo lada kasi di pa nagkikita yung kanya yo. Saan akasta? Ngamsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasam man, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha?
Iso amin ti mga aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nya laki, nasaki mga titil-til ko. Api, mo ni man. Ti ko namkit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, iso atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam. Ultimo meten panagsak daw, kat iso pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam. Idi pailaang insubli dahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak ko, manong tiryong. Ngamay na, awan lata. Di pala makarik na at ibain tiawanan bain nga anak mau. Di na minsan ngay may dito balay. Binagbaga ngam. Diyak mo no dengdenggen na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi tabaan anusan ni Sandra ti kasday nga ugali na. Day tangaro ti bagbagakan ko na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na tayo nga anak mau. Jakla mau no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun ti makitang-tangdan. Isupay ti agasikaso ye balay da no kas ti asumangpet iti balam. Ay. Ngam nilan daw. At dalang iti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuybuya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. Ay, nagadungaraw da rason na. Rason asan matapod no. Intun kwan. Ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilan daw. Intun bigat ti panagmula ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Ang mga no kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwaparay. Saan? Agsakit ngamin ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, stay. Nasakit ti tel-tel ko ita ko na kumparay. Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. Si kaki di mo. Sa makasta paray Anya kitag sakit ti tel-tel mo intun bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta paray. Naikalis lang ti dila mo, paray. Ha? Lalaki. Jaklaan mo paray. Kaslaawan sir-serbim akasarsarita. Ha? Nagalas matin apa nagrasarason na dahi a tao? Nagalas na talaga. Awan sir-serbin akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Ayawan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga no agsakit ang makitangdan. Ay salbag a kinasadot day ta. Ay, dilagbain dahi alando. Di na kaya ti agtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti tel-tel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka matan do? Tunggal ada mangawis ken kapakitang danan agked-ked ka? Sana mga gagagag. Nawan tiriri na. Kadakariri na may nyalaki din ay haway. Anya? Nasakingar mo ti tel-tel ko bakit? Ay! Jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbag kit day. Anya? Awan lakit nasakit ti tel-tel, nasakit ti tel-tel. No agsakit tulaang agpaiso day ta tel-tel mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Ngam kaslakastan Anya lakit din. Ay na, Sandra balasang ko. Pagyamanak launay, tauray kasjay nilandong anak ko. Kat maan usam latta. Nanang. Kanayon kumot abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan latta mo. Awan latta, nanang.
At dalat ta ija balay. Maya ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuya na iti tibay. Ay, oo na yan ti anak ko, aya. Diyak amaw no anya nga tayo tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nana. Mariribukan akmat no anya nga tati aramidag ken kwa na. Isi na maun, bareng iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isi na maun. No iso ti wagas, tapno agbalbalaw. Apay kiday, anya laki din na yan. Baka nasaya ta si Mang Pagkaan. Ah, apay akas tati lang nga manakaida dita sofa. Baka pangasim man. Ipanak ija ospital. Nayan na pangasim. Ah? Pangasim saan nga ngangaw na ito. Saan ako na kundi sakit. Puno na itumuyang. Anya? Nasakit na talaga titel-tel ko bakit. Ay, marigata nakpay nga umangay. Nagpuno titel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlangan ti kanayo na pambarmaw. Anya, ay di kakit di mo sanda. Apekas tamot ti bagbakam. Kasla sa anak mo tin nga isakit nga asawam. Ay pangasim gumamot tin. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando ija ospital bakay. Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Kat kunak ano natuluyan ay. Pimayson ti sakit ti tel-tel nga ibagbagana. Ay, Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? anya. Ay, jak amo, iti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taad dalaeng met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay mat kit di ah. Ay, aghay bladen ti lukaw. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blood lang raw. Anya laki din. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapulaang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit ti tel-tel mo. Anya ngay, pimayso lang araw. Anya? Mayat, ti agmalmalaman na kaid na. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, trabaho ka. Oho, jaklapat yun dayta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan, salbag ka. Kaya ala. Gusto ko mamot din na bakit? Nagbalbaliw akong kula lang arulan. Nagbalbaliw tarupam, anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, umparay. Apay nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan takanayon mo met ngamin nga irason ana sakit ti tel-tel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimaysaw. Ay, saan na maulit pa'y paray. Patsumoy. Agbalbaliw ka. Lalaka mo ti mahiblad. Kapoy tagmalmala mapanagululdag. Oh. Kay, isumati na kairuaman ti bagim. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabaawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho akam. Nagling mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagam pare. Agtrabaho ka ngamin Nangruna kat pamilyado ka a tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanam. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho?
nay. Itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalando. Nang kalmat. Aba, mababan ka ni bangkag mo? Siguro. Napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho ka batay. Angkay. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapada sa Montina Hospital. Gapo iti sakit ti telkelmaw. Salbag ka. Ay, idi lang na dyan, Angkay. Saan itan? Nyalaki iti. No. Sa kalagaya magnakam, no dadanikan nga ag high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada kalagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ada sakit ti tel-tel mo. Angkay. Nandiyan ay ita, pimay sulang araw. Promise, Angkay. Saan na maulay? Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka, tapno aglingat ka. Tapno saan na sumakit na itatel-tel mo. Gapaw, ititaba. Yunay day nga aramid mo si Kalando. Apay ayaman na nanang. Bigbigat sa nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapanit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti tel-tel mo. Aging gaita, adda kalat ta ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, nyalaki din ayaman nanang. Gusto ko mamutin. Makikita yung lang aruro nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkag, sa okay pala sa Una mo. Napabutngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho kamatan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabuteng ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbag kini ti kastoy. Oh, apay nga agong unget ka nagawid lang daw. Kasanumang amin ka. Amin mo lang na masabak ko. Nagalas ti bagbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang. Unay mo di jay. Nasabak ko ni Angkay. Kastoy, kasjay. Kaskada salag. Trabaho ta. Napabungan na matay. Kung kurada. Unay mo. Iso ti bagbakala. Ang laki. Dingay. Nay, apay ama kaunget ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti adaganas na nga agunget. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akas tat ibagbagam. Anya. May samit to. Kapudno mga men. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti tel-tel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakas tat ibagbagadakin ka, makaunget ka. Siyak ti makaunget, durabang ka kidin, nay. Ay, sana makay. Sana kung akong white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siya mat ti makaunget, takitam Day ti maganap mo, iti kinasarot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sigud mat asaan ka marabrabyan nga gawid. Itama na kanayon ka mat na marabyan. Sa dino ti papapanamaya. Unay kan bakit? Papanakay ano saan nga di trabaho? Anya kalaki din na yan. Trabaho Trabaho kun kunam tagayam adar aramide makalukwan. Manangi papan kamoit bakit? Unay ka na ya. Si kan tisyak tapno mong. Apo,
Kasta ti kaadwan asao dagiti adda aramid na. Salbag ka. Anya? Mamakla nga da sa bali ang makagapo no apay akanayon ka marabyan. Ha, di mo magustuhan ti aramidikken ka kunak tumad. Anya lakit din. Ay, una yan. Anyat orasan. Ha? Alauna magaya man iti parbangan. Ay, alamon na ito 600. Tagawid akong Jenny. Anya? Sigurado nga min nasapsapulan ako ni bakit ko. Sigurado nga agong itayay. Awanan ka itibain? Anay. Siyak ti kay Dam. Siyak ni Maria nga asawam. Ngam kastakit din ti bagbagam salbag ka. Ha? Ay, kuha ba kayo? Sorry. Ang tagtagay na paksa. Asino ti babaem? Agasan man tabay bayadam iti 600 ako nang. Anya laki din aya. Agtagtagay na paklaan kung naktumait. Naalimpungatan naklaan. Sapay la kumatapod no, day ta nga ibagbagam si ka Samuel. Mamakla nga da babae, putdak day tararagsakan. Anya? Agasan man, Mare. Agkaida kami ngam kas jet ibagbagana. Anya? Isong amok, at da babae nila kay ko. Baybayadan na pa iti 600, kalpasan ti amin. Ay na, Diyos ko. Kat paliiwam ana imbag amari. Amangan mat nga agtagtagainap laang ngagpaisaw. Amom ngamin, Mare. Ti tagtagainap no maminsan, ibagada ti pudno. Anya? Ay na, parikot ko talaga ti asawak, Mare. Iswa na ibagakan ko na. Ano mapanik na kaklang apod no nga da babae na. Putdak tiraragsakan na kunak tumat. Ay sos, nagungat ka matin, Mare? Ay, uray asino mata, Mare. Makaungat at talaga, no kasdyan nga agkaida kayo kanila kay mo. Sakit sa bali anagan ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din. Salbaga Samuel day ibukbuking na madlaang nga ron di bagbagi na Ha? Apay, inyat kahit mo asawan lakay. Adda talaga ti babae na? At the chicks na ijay ili bakit. Jenny, tinagan na. Anya? Kat isumat, Jenny kano ti ibagbaga na anagan idi nakaturog. Sakit, kunanapay kano. Alaan nan ti 600 a kwarta na taagawid kanon ni Samuel. Anya? Isumat ti istorya ni Maria idi kalman nga imay ditoy. Ay, awanan da jay apari Samuel. Naulawan iti babae iti awanan bain. Ag chicks lang arudan, ngam isumat amis mo ti mangibuking iti bagbagi na. Ne, kita amat alakay. Amangan no adamo ti chicks mo, ajak amaw. Ay napaw, day takit di bakit. Day tati pulos ajak aramidan. Nagpintas ka? Isukat ka hidain. Ibagam laang baldo. Taaramidak matkan ka tikas iti imbaga ni Maria iti asawa na. Ha? Numapanaknakan na kanong adda talaga ti babae nila kay na, putdan na kano ti raragsakan na. Isu nga gananad kamat no di mo kahit nga aramidak kan ka tikas ta. La! Ay na, Mare. Trust your instinct. Ako na da. Ha? Paliiwam ana imbag di asawam. Anya tamom no pudno dagiti na isawang na iti nakaturog. Day tangarod ti pagparparikutak iti kastaunay, Mare. Kasanungay, no isukat na ka iti ubingam sika. Ay, awan mon, Mare. Si kakit dimot, Mare. Ay, saan ko mamatakas tatibag bagam Oray saan ko nga ibaga. No day tatipud no, awan maramida, Mare. Ay, sapay la kuma. Sapay la kuma ta saan apod no ti atap ko. Nga adda babae nila kay ko. Ay na, saan na magustuhan ti aramidak no bilang laang kunak tumet. Anya? Jak lakit di ang pangadwa amang puta di tiraragsakan na. Anya lakit din.
Awan, honey. Agawid ako, tani. Rabi mo't una yan. Ang mga nusap-sapulin na kanti asawam. Saan mo't siguro, honey? Kita amot ngamin ang mga numaulit man ang tinapasamak apa nang ibagbagam itinagan ko, kabayatan ti pannaturog mo. Saan na maulit na dyan, honey? Saan? Ala, agawid ka nga rudan, honey. Agan-anat ka. Agyaman ak, Jenny. Agan-anad ka mo dito eh. I love you. I love you too, honey. Na. Apa yun, Samuel? Ha? Taapay ba kay? Nita agin dadamag pay laang tawanan bain? Anya? Kita man day ta. Apay abaliktad day ta kawas mo nagawid. Ha? Ay, nay. Huwag ngagpay sumakay. Nagapam! Si Kaki, di mo. Bakit? Katigi trabaho ka. Anya, di nakman pagbalinan atanga. Trabaho nga ipagbagam. Ha? Kasano ko maamabaliktad ti kawas mo ay trabahom. Ay, wabak. Ti ko nakit day. Naggapo ka man ni Dayan ti babaem. Anya? Nagsakit mo tandi pa ng tungpam kanya. Bakit? Anya lagi, day. Ay, tung pala ang data Samuel. Kunam siguro Bakit? Hindi na minsan, balbalik sam tinaga na day dya Jenny. Sa ita, baliktad ti kawas mo nagawid. Puuna yan. Bakit mo? Bakit taropam? Salbag ka! Ay na! Maminsan pa ya talaga, Samuel. Maminsan pa ya talaga. Putda kunday tararagsakam! Anya? Anya? Nagawid nila kayo mo abaliktad di kawas na? Wan mare, tiawanan ba na Samuel? Baliktad kit din ti kawas na idinagawid idi rabi eh? No kas tamad lang. May isa lang di kaya't nasa wanday tamari. Anya? Adda babae nila kay mo. Agas naman, idida mo, balbaliksan na tinagan daya Jenny. Sa ita ay na, baliktad matandi kawas na. Ay, makapasan na ay talaga mare. Jakon ammo no niya ti aramidik kan kuana. Na di mo pa ila pinutid tiraragsakan ako nam. Madanon to day tamare. Kunak tumat. Kanon to pa'y mare. Di ka pa ila aramida ni Tan. San pa'y ngamin nga umdas ti ebidensya kat? Ay na, mare. No siyak lang. Umdasan nga ebidensya na kita inaramid na. Una yan. Abay, urayan pa ilang amagitam ida amadama, ha? Kasta ka di, Anya? Ha? Di ka pa ilapudden, di mabagbagi na. Tagnagam di babaerong asawam. Nabuking lang arudan, ado pa ila arason na nga lagi din, ahoy! Ay na mare, no para kanyak. Kasayaatan nga aramidam paliiwam ana imbag ti asawam. Mare. Awan no saan mo nga ikan iti pagnakman na. Itultuloy na day tang aramid na kunak tumat. Wan mare. Ikak iti pagnakman na talaga. Maminsan pa'y nga daramidan na. Ay, wala. Saan akasta na booking lang harudan ng agrason pay lang. Awan ano kasta? Agyaman ak amare. Agyaman ak. Gaputada kayo latamang bagbaga kanyak no kastoy nga da parikot ko. Awan anyaman na mare. Lakit di among matyar aramidam. Si kamat ngamin paray. Anyamot tanday tangar aramidam. Si kamat laang mati mangibuk-buking iti bagay. Ay, dahi tangarod pare. Apay, saan ka amabutang iti ibagbaga ni kumarikan ka? Apot din na tiraragsakam. Numapanagnagan na nga da talaga ti babae. Ay, anya saan pare? Mabutbuta nga arod pare. Amumutin ni bakit ko. Nuanya timbaga na, aramidin na pare. Maglagayam. Ay, naapo paray. No siyak ti sika. Sardengam nga minin day tangar aramidam. Ha? Ay,
kasano kasardangan. Kat ayatak nga rod ni Jenny, pare. Saan nga rod mabalin? Tadda nga rod asawam. Agchis ka lang nga rodan. Ngam si kamat lang ti mangibukbuking itibagim. Anya laki din. Anya kita agawid ka baliktad ti kawas mo. Ay sus, kas kada agibalbalikas ka itinagan ti babae. Kabayatan ti panaturog. Ay naanya laki din aya paray. Ay, naskin nga agsiputak lang, pare. Siputak ti amin nagaraw ko. O anya, nakapilas ka ka din, hangi. Honey, itay pa'y Nangantamutan, kan naginiliw tamutan. Iso ang mabalin mo ti agawid. Ang mga nusap-sapulan na kan ti asawam. Ha? Agan-anad ka kumaiti panagawid mo, ha? Honey, kanayon na agan-anad para kin ka. Ala, inakngaro din ha. Wan, honey. Da kamat gaya man, Samuel. Narabyan ka manan. Anya laki din bakit? Nag-over tayo maklaang iti trabaho. Kung may sa traffic pa yung amin. Isa nabayaganak. Ay, agpalasak lang. Agpalas ka kunam kat... Oy! Apay nakapanti ka man na nagawid! Aha! Salpag ka kitne! Nakita ka itay bigat ang nagpalas? Nakabrief ka? Nga maita ang nagawid ka? Nakapanti ka man Ay, kwa, bakit? Talaga nga'y parupam kanya kung nga da talaga babae! Masalpag ka! Ay, bakit? Bakit? Ang puno ka! Nagapam! Nagapo ka iti ayan ti babae! Kasta ka di! Agasin man da itang aramid mo! Di mo kunaan nga dapay lang mairason mo iti da itang ay naramid mo! Ay, kwa, bakit? Ayan nanday dyan pang putad ko iti kukom! Salpag ka! Ay, anya, ay, pangasim maya. Pumanawag palaan. Delikado na ito yan. Samuel! Ang subli ka! Samuel! Pangasim, pare. Dituyak mong palaan. Oh, na yan. Anya ka lagi din, pare. Anya na itang araramida maya. Mabutbutang ako na talaga iti asawak, pare. Talaga nga irugwa na itayin ti ungan na kahit. Basol mo madlang, pare. Idi mo. Balbalik sam tinagan ni Jenny nga uray ni bakit mo ti kay dam. Si Marno, nagawid ka abaliktad ti kawas mo. Sa ita, nakapanti ka nagawid. Ay sinalpag ka kiti. Papay dayay. Yak malaki na si puta na napantigayam ni Jenny tinaisuot ko, pare. Ay awan mon, pare. Ha! Numabirukan na ka ni bakit mo ditoy. Ay jaklamon. Ay pangasim, pare. No may agsaludsod. Ibagam nga awanak nitoy. Ang mga nuan niya pa iti maraming na kanyak dayay, pare. Anya? Kasano akaw no po din lang agpaiso tiraragsakak. Ay awanin na. Ha? Nagadulakit nga amomon, pare. Agawid ka kideng, tain ka kasarita ni bakit mo. Sana kasta nga umay ka aglemlemang dito'y balay. Si kakit di mo't, pare. Di nakpaisakit mo't. Kasano nga isakit ka? Kat kalukuan mo day tararamidam. Isakit nga ibagbagam mo't. Ha? Ay, saan ka akanunungan iti kasta nga aramid mo? Urag kumparita. Ay, nya lakit din. Kaya't mo asawan, sana naturog nila kayo mo ijabalay yung idirabi, mare? Saan mare tapi manaw? Nagbutang idi ko nakaputdag at talagang tiraragsakan na ti salbag nga asawa. Hay, no di mo pala binutad, tagnakam. Putdag ko maatalagan, ngam nagtalaw ti loko. Agasam man ti aramid na. Nakabrief api manaw itay bigat. Idi nagawid iti rabi eh. Nakapantimatan. Ha? Nyamit man. Napunuanak at talagang kankwana. Naibusan ti anos ko. Iso ako nakaputda kung tiraragsakan na. Tapno sumardangan nga chichiks. Hay! Una yun ti asawam. Konsumisyon lang unay. No kastalata na ka na yun, bumakit ka dagos mare. Ibagbaga akong ti pudno. Pudno day tamare. Maistress nga rudan. Gapoy ti kasjay nga aramidan na. Ha? Di ka pa ilabag talawon ti awanan bain nga asawam? Talagang aramidan day tamare.
Nakasaganan dagiti kawis na ija ayan ti paraangan me. Anya? Diya kun maanusan. Amang ano ti sumarunong aramidan na. Kat saan na amapuutan amayawid na ti chicks na ija balay. Ay, posible na ita mapasamag. Tane, kasla saan namat nga amo ti aramidan na. Pagtalawan na kanon ti asawa na, mare. Pagtalawan na? Saan nan apot doon tiraragsakan na? Ay salbag kiti ti asawa akas kankwana. Agasa man, nakabrief ka no api manaw nga may dinagawid. Nakapantimatan. Puunayin apa ng lukluko na kini Maria. Ay, nalabas nga rudan. Naku na ni Kumari Maria kanya kitay. Inruar na kano amin na nakawis ni Samuel. Iya arubayan ti balayda. Ijay nanto kano nga alaan. What? Husto lang da nga inaramid na. Tapno agnagam ti babaero nga asawa na. Anya langit din. Ala, mong dagiti kawis mo, Samuel. Baka... Bakit tarupam? Salbag ka! Anya, alamot din baka pakawanan na kumamot din Marwam ka kitni! Pagkawan ng tarupam, ingkalangan ni Giant ti chicks mo, no asay naman dayta! Nauma ako ni tikas nga ramid mo. Pumanaw ka, no di mo kaya tapot, dat na'y tararagsakam! Ala, mami nakawis mo! Katsaan kan nga agsubsubli pa dito'y balay! Mala pumanaw ka rudan baka indakaw! Saan nakabakat-bakatan? Tama ka rurot na dangdanggan! Salbag ka kitin! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.